ole ama sa in thir tu te chebe ka buk le vek chewa tu thuma chuan hei tuna kan hmu lai hilal hlimpui ania ani hi van duai thak tak mai in amit hi a thalawane chuan amit a thatlo ema wang khanin school tam taka chuan en kol pon hu phur ania chutiang khop chuanin buaina neuna pon tok hilani amaro chu atumaru a beidong ngai lawani wang khan hei tu thuma pon hlotlin na lian tak aron changa nia BA Economics gold medalist aron nia kan lompui hle ni chuan ama aya mitra ami tam tak an omani chutiang kara chuan gold medalist aron ni thai kan lompui zual hle ni mitra lo chungin BA Economics gold medalist ani chuni somni pali sani somni pali dari le mi somli ami thatlo awanga school then khatin an enkol hupur la hlimpui kha tuna chuan bachelor of art BA Economics gold medalist anita ani ron tin ya kan lompui hle ni undergraduate CBCS second, fourth and sixth semester result for in somni pali tharuk sani somni pali a chuka Pachunga University College PUC no pang la hlimpui hian economics a 9.42 GPA anaya Mizoram asang berani aron tin ya kan lompui hle ni ei point second year thozel potang la hlimpui hi atet lai tangin ami da chaklawa a chung ten ami chaklo dan hi hramei lawani akal velin bangte asut tak fo wangin amit athalo te an hrata a sikul pa nga ya po kalawin pol khat atanga pol nga thleng chu special blind school tur tlang akalani hemi chung hian pakhat na ani tlon par bok ani aron te pui hle ni poruk atagin darlo na zirna achun zoma HSLC exam distinction na apasa top 10 na alang lo deuh chawani pol som pakhata amit thatlo awangin sikul then khat chuan en kol an hu phur hlea ama hian le khazir zel acha box sinen Saint Joseph Higher Secondary School in enkol the in be sein an admit ta ani art stream topper ani bok aron tinia alel hlimpui hi atheu ne oviu lo ya chu tirwalin athiam thei takpo ani tia chiang ngoi ngoi ne nge tong huat thu ni lo sela amit hi ami pa ngai mit timayang eng ma that lo na nei lo haninga thei se chu a bon hle don ti hi chiang ngoi ngoi ani ya tiang ang din huna a om chung pon hei tuna atoparon ni thai ani ya economics sa phei chuanin atheu ne oviu lo ani chu wangin mizo tena heding ang nula chuan om tai ma le a beidon na ina a ne mai lo kan nei kan wa nei hle ania le hlimpui anakin aramtan ami tangkai le aramtana ami thoklok tak ani ngei pokan be sei tak zeta nia ama din muna lo ding ve mi tam tak pen om ngei kan ring ani khang khanin hei nula le hlimpui lo en ton to pula chuan atum ru dan te a beidon na ina a ne lo dan aril ru ati pau khau dan te heng zong zong hi lo en tona ama dung thula local zel turin akaron somoi mol chawan ya le hlimpui kan lompui hle ani engponi second year zelang Pachunga University College sa zirna achun choma tuna chuan arwal puile economics azir pui zinga ama tluk tu anom lo asang berata ani aron tin ya le hlimpui a bon riap riap hle ni king ang mi hi mizo mei siate zinga kan nei hi kan va nei hle a lakina soituang khanin ramtan ami tangka tak minister te po ani lawang ti hi soi theini me lawani chuwang chuanin dam takaron oma hlotlin na sang zok aron changzel turin a du sana sang ber kan hlana chon le hlimpui hi a bekin mizoram hun sang a chimle ma chakle thlang atangin lompui tu nga ni a chan chu ama mi ta thalawa khangkha a school then khata chuanin eng mani lawang a mi thi thalo e mai an lo ti to kha ni khatiang khan en tiang hlotlin na ron chang hi a thin lung le ti tak zerin kan lompui mol ani